Ebi bibireho babiri kurusha obusinguzi bw'ekikope kya English Premier League ahabwa season ehwire. Aba beemurukire omu rurembo rwa Bukinda hamwe na Muhanga barikworeka Muranga yoona okushemererwa kwabo. Hanyuma y'ekyo bashitamira aha mwanya gumwe aho kurya n'okunywa kugenzera omu maisho. Okurugiirira Fred Mbabazi oyebembera abantu aba okagira omupiira shemerire kubahwera omu kwetungura. Nikiza kutuyamba habwo kuba nituza kumanyana abamwe turi kumanya bari kuruga konka twagira twakorera muri kimwe nituza kumanyana tumanye turi kuruga tumanye n'imirimo turi gukora kandi umuntu yagira kizibu tumuyambe ninga yagira icyamushobera tumwirukirire. Abandi bahazi ba Arsenal bayishira kwe mu rukoku batorekera habwenji barukwesima. Kongereza n'ikirunjago kuba korale umupira gwa hera kiratuma umwana yamanya ngo ubundi kuzirana umupira nyica kendeza kubangananga wanu nkoresete hako umupira hati turazana umupira kugira ngo tuje tufune mu nyica kare so wabora ati umwana muto mu kibando waje wanu umuzano uguratuma high thinking ko umupira umuntu muzano w'umupira ashimye gukora decision within a microsecond not a second. Tumenda kunda n'imipira umupira ndaza mungurebe ishaha emwe n'ingibiri kiratuma ntanywa amarwa ubwire bwana nazo mu mupira ndaruga mu ndataha tindengana nko kusiba mu bara ndi kunywa hakiri ndebo umupira ntahe. Aha kwesimoku hino muhagizi wa Manchester United ohishireho kandi nawe hatorekera habwenji hayegisira abandi najera nabo kandi kinashimirerwa harofu muri kugira ngo umuntu yakucize kigere ngo utaja ngo urumire. Manchester United kwera beremigwe kikopo abantu ba Arsenal n'abantu bitu munonga so twine kujaguza nabo netushira kuri ubu mahurira minji abantu bari kubasa kwitana abantu bari kubasa kugira butikirizana bwa nyuma y'umupira nyonka bendashe babahagize mwena b'imipira amuheru gwa byona turi hamwe mureko umuntu yasinga tumukurikisiyo tumukongora rating. Amakuru agagasha kwa Jacob Namanya Apuri omuru Rukiga.